فراكو لسر جوینین گرا چارم جوینین جنویت دایمه. ریوبریا خسر لسر زمانی حفظرو که دسته پرورده محمد صالح عبدو برسبا وزیر پرورده حکومت سوریه درباری پرسا خوندنین روجبای کردستانی دیده بوم او دکارن وانیم به کردی و زمانین دنجی بدن اگر دبستان وگرن بن کنترل حکومتین. عبدو دخویان یک تایبت بو کردستان 24 بیجه او آماده نه دانوستانی درباری مجارا خوندنی به رژیم سوریه بکن لی دویه دست پیک ده افدان نوستاندن به سرپرشتیا یونسکو جیبه. ام وقت دستایا پرورده. ام دبیجن ام وکرینه جدان نوستاندنی ره جحیواری ره به وزارت پرورده رژیم سوری. سرپرشتیا یونسکو و یونسف. ام وکرینش حیواری ره و ام بگهن چه نتائج ایجابی به امی بکن و پروژه مجیش بناویا آماده حاضر پروژه. وزیر پرورده حکومت سوریه راگهاند کو حکومت سوریه دی دبستان ریوبریا خسر جارک دمگرینه بن کنترل خو هروها گوت کو منهاج ریوبریه نشتمانیه حفظرو که دسته پرورده در ریوبریه ده برسوا وزیر حکومت دیده او دبیجه منهاج ما پیش کفتیه و نیکالیه. السيناريو التي سنعود به الى المدارس وعوده كامله. وزير پرورده د حکومت سوریه ده د گوتاره کې ده له پارلمان سوریه رادکینه خوندنا گود دبستان ریوبریا خسر ده تکرین خوندنه که ننشتمانیه. درباره وان داخویانیان هفسروک دسته پرورده و فیرکرینه در ریوبریه ده دزانین که منهاج دبستان روجاوای کردستان تین خوندن منهاج دیموقراطیه جبرگو بزمان حمو پیکاتین دوری تی خوندن هروها دبیجه آستا زانستی یا منهاج ریوبریه پر باشه. آستا علمی منهاج ریوبریه خسر نکمی آستا علمی منهاج رژیم سوریه و نکمی آستا علمی دولت دردوری منه. بعکسی ویجی امکارن بیجن ناوروکا منهاج ما منهاج ریوبریا خسر پیشکتی تره جه ناوروکا منهاج رژیم سوری. وزیر پرورده سوری گوجی گوهر هفتی با دو دمجمیران زمان کردی و سریانی دیواره فیر کرن. داخویانی وزیر سوری نرین جدا لجم خلکین دوری پیدا کریه که هجمارک جه خلکین دوری دبیجن او ریزگرتنا زمان حمو پیکاتیان دکن لیدان پیدان به منهاج عربی هیا لوما او بفیر کرنا منهاج حکومت سوری رنه. اخواتي لهم سنتين متخلفين عن المدرسه. براين من اف 2 سال جو خندني بي بارمانه جبر روشا خراب يا خندني منهاج نگرنگه یا گرنگو همو زاروکن دوری فیر ببن جبر گو دان پیدان به منهاج عربی هیا از بخندنا منهاج حکومت سوری رمه. جالی خواه هندام یکیتیا خوندوان و جوان دموکرات اشکره دکه تا گوچار سر یک سیاسی نوبر حکومت سوریه و ریو بریا خسر ده چینه به پرزگیره که خوندنی لیدوری چار سرنابه. هرو هاد بیجد و بگو کار بکرین تا گو هر سی منهاجین هیی یه حکومتی و یه ریو بریه و یه یونسکو ببه یک و بدو زمانان وره فیرکرین لتوایا سوریه. چرا سرين في بسكريكي برن لأب تاني تناقو إرادات سياسي نلجم حكومة سوريا هي ونلجم ريفبريا خسر هي مسي منهاج هنا يونسكو واريفبريا وحكومة سوري كارن هرسيا بكن يك منهاج وبدو زمانه د كردي باشقة وعربي باشقة حيا نفش بكن هاف داستا كده وبيرا بيرا نفش نو اي شرفي يكم دست بكي صفي اول دست بكي منهاج كي نورين بيساندن بهردو زمانه دو سال ده 2015 دسته پرورده و خوندنی یاری و بریا خسر پرورده یا بزمانی کردی و منهاج خو در باسی دبستانین دوری کریه و منهاج حکومتی بتنی لچارگوشه اولهی لقامشلو و حسکی تینا خوندن. مجارا پرورده یک جمجارین گرنگه دی دیالوگا کردی ده دناو برا انکسی و پیانکی کو انکسی دبیجه او نلی دیجی خوندنا بزمانی کردیه لی دوابا گوهرتن دی سیستم و ری بازی خوندنا ریو بریه ده چی ببه. لوا اسعد کردستان 24 قامشلو.
بلێتەمە شەوانên هێژا کارڤەدانên داخوایانên وەزیرê پەروەردەیê Sûriye li ser erdê Rojavayê Kurdistanê çine hevkarê min Ekrem Salih jê qamişlo li gel min e Ekrem bêguman babetekî gelekî hestiyar ya ku her dê û bav welatî dixwazin di vê babetê de helbestê jî werbigirin girêdayî pêşeroja zarokê wan e girêdayî pêşeroja şagirtana xwendebanan e gilo li ser erdê karvedanên girêdayî daxuyaniyên wezîrê de be her wiha sekna li herêmê jiyarê vebiriya xweser sekna xelkê çawaya ger agahdariyan ji te werbigrin. بله جمال شخوا وقتا ماجه پیکر مجارک پر هستیارا مجارا پرورده لروجاوای کردستانی حتی انهاجی اف کشه نهاتی چاره سرکرین لگوری روشا سیاسیا گو بریو دیچه تروجن بيد انغو صالا بيد كيماني ام بيجن ناي چار سركرن حتى ها زارو كونداين دنافبرا دبستان ريفبريا خسر دوين ريجيما سوريا اف داخيانيا وزير پرورديا سوريا دركديه ددمه كده گو داخيانيا که بهتري خو سياسيه بهتري گو گريداي به روشا پرورديا او بحث استهلاتا سر حميد دبستان که بهتري گو بحث بكي وي چپيش كيش بكن اش خوندكارا حتى ها نجبلي روجاوای كردستاني لسوريا بگشتيم بحث كن بدا هزار دبستان هاتن رو خواندن حتى ها حکومت سوریه دسته آلیکاری پیشکش نکریه بو نو آواکرنا وان دبستانان به هزاران جوان دبستانان بونه جهه پنابران و کوچبران ان حتی هاجی و هامان گلک جوان زندانان گلک دوران بونه زندانان بحثا زندانان وندید کل در دورا باجار حلب دبستان پرمزنن هابویا زندانک یا گریدای رژیم سوریه به هر حال یعنی انهاتی بحث کردن درباس کردن ریبازا یونیسف بو دبستان ریفبریا خسر لی حتی انها ریفبریا خسر چه خاصی رجده تپیکانی نافی ریبازی ده د سالا چی ده همان گفتگو هبو لی ریفبریا خسر سر ری نکر و رجد بو گوتنی ریبازی خسر بسپین سر دبستان ریفبریا خسر نها هجمارک مزنج خوندکاران خلق زاروک خود شینن دبستان رژیم سوریه او جیش برتان پیدان کناف دولتی په هيا الهمبري وینا دان پیدان به ربازا ريفبريا خسرنينا مساده هردم بحث ذكاء او هول بدن قولوا دان بيدانا كناف دولتي بربازا ريفبريا خسر بينن لي حتى انها لينا ابويا اوجي جريدارك جريداي مجارك سياسيه بروشا ريفبريا خسر بقشتي وباكور رجالاتي سوريا بتواهي هجمارا خوندكارن وان دبستان برقر بالغن ير از بحث كم ير ريجيما سوريا انها دما قد خيا چونو هاتني ده ام بحث بكن دبستان ريفبريا ين رژیم سوریه ده قد خنه هات یراگهاندن تا خاطی گودبن دسلات رژیم سوریه ده قد خنه هات یراگهاندن تنه دفن بن کنترل ریفبریا خسر ده افزاروک نکارم صدما قد خی نکارم بچن دبستانی خو و دبستانی یر رژیم سوریه وکو نبشدارتن تومار کرن روزانه و زاگونا پرورده دل سوریه بگشتی اگر خود چه خوندکار به 16 روزان نچ دبستان خو ده ور جدا کرج دبستانی و پیوست سال خوجی وگرین و خوندکار وندای ماند ویم جاری ده حتی نهاجی تو چاره جیر نهاتیه داین از ودگرم جمتا جمال بله هفکاری من اکرم صالح لسر کارودانین داخویانین وزیر پرورده سوریه روجاوای کردستانیش قامشلور گرد تماشاوانین هیجان بزانبن روشا کرونا لترکیه و باکوره کردستانی چاویا هفکاری من آزاد هاتون استانبول الگلمنه آزاد روشا ویروسا کرونا لترکیه باکوره کردستانی آستکی گلک مترسیدار هری مترسیدارش دست بیکا ویروسا کرونا حتی ایرو لسر عرده روش شاوای افریکارین که هاتی نگرتن آگاه داریان شده بر بگرم آسد بله جمال یا راستی هر کود چه روش ویروسا کرونا یال ترکیه و باکوری کردستان دجوارتر دبه و هر و هجمارا کسین که جانی خوش دست دادن هجمارا کسین که ویروسا کرونا دکبن و هر وها دبیواری ده هر بریارین قداغیان جی ینج بو درکتنا دربه تینا برفرکرن و هر وکی برین هاجی مگوت هجمار زیده دبه ایرو جبو 24 دم جمیرن بوری وزیر تندرستی فارتین کجا آمار نورا گاندن نگوری آمار نو لترکیه 3110 کس ویروسا کرونا کتنه جمال اب هجمار براستی جی جبو ترکیه هجمار که مترسیداره کو هر روزا کو درباست به
لگل کو حکومت برگریان رادگره دگل بیجی اف هجمار زده دبه هجمار کسین کش بونه خوشخانیان جی هاتن راکتن وکی 6101 کس اف کس جی او کسین کو روشوان گرانه جمال یا راستی کل نخوشخانی درمان کنوان بردوام دکه به نابینکاری توپین اکسیژنی و هر وها ده بشا چارسریا تونت دیسا 109 کسان جانی خوش دستا جبو 24 دمجمرین بوری لگور آمارین کج آلیه وزیر تندرستی فارتین کجا آتیارا گهاندن دبی درباره ده بطایبتی ام هندک نمونه هم بدن جمال ده 24 سرموازه ده 161 کسان جانی خوش دستا بو جه 24 سرموازه یعنی پشتی 6 روزان ایرو ev hejmar çuye ser 109 kesan. Bi taybet ev hejmar her çıkas cihê nîqaşê bin jî ku em ê bîste gidin behsa wêkî jî bikin bi giştî ji roja ku vîrusa koronaya Tirkiye peyda bûye yanî ji dehê adarê heta niha di nava van neh mehên dawîn de Cemal 506,966 kes bi vîrusa koronaya ketine 409,320 kes jî ji vîrusa koronaya rizgar bûne. Yani dema ku em li vê amarê jî dinihêrin ya rastî niha zêdetirî 100,000 kes hene ku li Tirkiye proseya wan ya dermankirina ji bo vîrusa koronayê berdewam dike wekî pêketî ku amar derdkevine pêşiya me. Dîsa ev jî giring e ew testên vîrusa koronayê Cemal her diçe hejmara wan jî zêde dibe. Li gorî vê amara dawîn ya kuatiya ragandin rojane 183,312 testên vîrusa koronayê li Tirkiye pêk hatine. Ev jî ya rastî ji bo vîrusa koronayê hejmareke zêdeyê ku rojane li nexweşxaneyan ev amarên ev bi taybetî teknîka testê têne bikar anîn. Berî niha serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu daxuyinek ragihandibû Cemal ew hikûmetê rexne dike dibêje ev amarên ku hatine ragihandin ne amarên rasteqînî ne amar gelekî di ser van hejmarên ku ji aliyê hikûmetê ve hatine ragihandine. Di heman demê de rexneyên ji aliyê HDP ve jî û partiyên din yên opozisyonê yên li Tirkiye jî berdewam dikin li dijî hikûmetê. Li beramberî vê yekê nîqaşekê dabû pêkirin derbarê vîrusa koronayê de Cemal berî niha bi çendîn rojan doh Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan dibe derbarê de carekê din ev yek anî rojevê û her wiha li ser daxwaza lijneya zanistiyê ya Tirkiye biryarên qedexeyên hatine ragirtin. Îro saet ji niha pê ve rojane her roj nava heftiyê ji nehê êvarî heta serê zibê saet pêncan wê biryara qedexeya derketina derve were cîbcî kirin. Dawiya heftiyê jî wê 24 saetan ji bo derketina derve biryara qedexeyê were cîbcî kirin Cemal. Yani proseya qedexeyan careke din li Tirkiye dest pê kir ji bo kesên ku temenê wan dibin 20 salî de jî qedexeya lêswarbûna wesayîtên veguhêstinê nava bajêr jî em dikarin bibêjin ku ew jî hate qedexe kirin. Yani wisa tê çavarê kirin ku ev biryarên ku hatine ragirtin di demên pêşeme de dibe ku hinekê din jî werne berfirek kirin Cemal. Belê hevkarê min Azad Altun ji Stenbolê gel min bû. Temaşevanên hêja em derbasî Almanya dibin. Li bajarê Trêrê Almanya kesekî bi otomobîlê êrişî xelkê kiriye 2 kes hatine kuştin 10 kesên din birîndarin. Hevkarê min Kawa Mihemed Emîn li gel min ji Kölnê Kawa derbarê vê êrîşa gohatî kirin agahdariyan ji te werbigirin fermû. Slav Cemal êvar baş bêguman ev bûyera ku îro demjimêr 4 bi dema Kurdistanê rûda demjimêr 2 bi dema Almanya çêbû ji aliyê kesekî Alman ve ku temen 51 sal bû li gor raporta polîsa ya ku derketî kesekî dibe ku rewşekewiya taybet jî hebe yan jî ku di nava krîzekê de bê li gor agahiyên destpêkê ew destpêkê di nava kolanekê de çû kolaneke ku ne ji bo otomobîla tenê kesê bi piya dikare derbas be û ew roj jî wek dibe bi derfetekê dît ku xelk amade
داواکاریên serê salê û cejna Kirîsmesê wan dike di nav wê kolanên de zarok jin gelek mezin hebûn. Di raportên destpêkê yên polîsan de gotin bi tenê du kes yan jî du kes heta ku hatine kuştin û 10 kes birîndar bûn lê niha rewş hata guhertin bûne 4 kesê kuştî û zêdetir ji 15 kesan birîndarin. Rewşa mesela agahiyên bêtir derbarê vê mijarê bi rastî Almanya bi giştî di rewşeke xirab de bajarê Trier bajarekî ku bi aştî xwaz tê naskirin li ser sînorê Luxemburg û Fransaya Almanya xemgîn e ji bo wî û bi tevaya xelkên Alman sersaxî ji bo wan malbatan dane xuyakirin. Bûyerên bi vî rengî li Almanya ev cara duwemîn yan jî sêyemîn di nava vê salê de çê dibe destpêka salê jî meha duwemîn kesekî 29 salî heman jî Alman bû bûyerek wisa rûda di karnavalek jî karnavalên hêsnê de. Bi giştî bûyerên wisa ji bo penabera dixwazim bi kurtî bêjim bûyerên wisa ji bo penabera tirsa herî destpêkê ku kesên biyanî bin ji ber ku dibin behana destê aliyên rastrewan de ku îdî siyaseta xwe li ser penaberan yan kesên biyanî bicespênin lê xweşbextana Alman derketin û dibe ku heta sibe disbe berdevkê polîsa agahiyan bêje kabê çima wî ew bûyer wisa encam daye. لێ هەفکارێ من کاوا محەممەد ئەمین ji Köln gel min bû li ser êrîşal bajarî Triyerê Almanyayê. Serokê Partiya Pêşveçûn û Demokrasiyê Dêva Alî Babacan bersiva pirsa Peyamnerê Kurdistan 24 ya derbarê pirsa Kurda got nabe de silat bêje pirsa Kurdî heye yan nîne divî welatiyên Kurd bi xwe bêjin pirs heye yan nîne. Kürt sorunu var mıdır, yok mudur diye. Divê hûn ji welatiyên Kurd bipirsin aya pirsa Kurdî heye yan nîne. Dema hikûmet bêje nîne pirs ji holê ranabe. Rast e demek bo çareserkirina pirsê gavên giring hatin avêtin lê îro ev pirs careke din mezin bûye. Derbarê mafên bingehîn de pirsgirêkên ciddî hene. Di gelek karên dewletê û erkan de cudekariyek pir mezin heye wek hevî nîne. Divê destpêkê ji welatiyên Kurd û rexistinên sivîl ku li ser vê mijarê kar dikin were pirskirin. Hak ve özgürlüklerle alakalı. Spas ku hûn bîner û guhdarîn.